Pêlên germê vê havînê bandoreke pir mezin li kampan kiriye. Nexweşî ji encama germê di kampa Holê de belav bûne. Koçber vê rewşê vedgerînin kêmbûna pêdiviyên jiyanê di havînî de. Zarokên kampê yên herî di nîşana nexweşiyên vê rewşê de ne. Bi taybetî nexweşiyên çerm û sînگ û derbeya rokê an jî tîfo. اكو حيايا اكو عقارب مارو دو پشکنه پزیکا بغداد لهمو زاروکان درکتیه حساسی و خروجی هیه همون نخوشیین کل عراقی من ندیتبون لوی کام پیدا مدیتن بهم يصير جرب حب خور هيا اكزيما سبيج آوا تال چه بويه ام با آوا تال سري خودشون آوا شيري جي تنج بو وخوارن و چكرنا خوارنيه الحلو خلوه بس للطبخ وللشرب Gazînên koçber ji rêxistinên navneteweyî yên têkildar pir tûndin. Dibêjin kêmbûna avê, kehrebê dibin sedemeyê nexweşiyan û dema zarokê wan nexweş dikevin, derman jî nayên pêşkêşkirin. جابوا صيدليه هي نحطوها بالسوق درمانخانه‌یەک li sûka kampê vekirîne. Em diçin nexweşxanê dibêjin derman tune ye. Em neçarîn ji dermanxaneyê bikirîn. يكتبوا لك العلاج ما عندنا علاج طفل مس من قد الحر كتلنا الحر كتلنا الفقر گرمه و هجاریه ام کشتن او لبر سهر رنشتن و ام جی لبر گرمه حتى لو نروح نظل نطالب هم جوا على السبالة واحنا برا بالشموس Bi sedema rewşa havînî ya pir germ cûreyên nexweşiyên zarokan di nava kampê de belav bûye. Heyva sor ya Kurd hewlide got asta xizmetên tenduristiyê ji kampa Holê re bixe asteke bilindtir. Li gorî heyva sor a Kurd got dibêje karîna wan sînordar e û hejmara kampan li Bakurê Sûriyayê pirin. ام كوك هيفا سوري كردي الكامبا هولي طبعا امكانياتهم محدوده ام نكار نحكي شوان قدمين فدا خوازيام جوان انه او بخوان نكاري بورن قدامك باش بمدانا يعني ام الفرن جبوهم خدمتها فيلاج وفان ناسيني جاب خوبكن Heyva sor a Kurd dibêje got nexweşiyên navçûnê û xurî ji cûreyên nexweşiyan got di nava zarokê kampê de pir bûne. Kampa Holê goldeverekê ye beyar e û bi germa havînê re topîşk û mar pir dibin. Heyva sora Kurd ji dengê Amerîka re dibêje got dermankirina pêvedana topîşk û maran li gel wan tune ye. في لدغات الحشرات يعني كيزك توبش قالك جاران هنا برزقريكا ما جو درماني وان لجمع تنية لجمع درماني حساسيتي تني هي أم نتشارن نخوشان وجوزينن نخوشخانة باجاري حسكي Jiyana koçberan di rewşa derfetên sînordariyên rêxistinên mirovahiyê xwecehî pir aloze. Germa havînî rewşa koçberan aloztir kiriye û bi taybetî di milê tenduristiyê de. Bihatina pêlên girbûnê de hin cûreyên nexweşiyan di kampan de belav bûne û bi taybetî nav zarokan de. Koçber rexneyên tund li destgehên navnetewî dikin got ew dermanên pêwîst pêşkêş nakin. Zana Umer dengê Amerîka Kampa Holê.